Duže vreme hoću da napravim jedan video i hoću da iznenadim moju ženu. Hoću da stavim ovo na YouTube, ona ne zna da ću ja stavim. I u ovom videu samo hoću njoj da se obratim direktno. Laja, sad kad gledaš ovo, vjerojatno se smeješ i hoću samo da ti kažem da zadnje 4 godine kako smo zajedno, ti si bila tako divna, predivna žena, puna ljubavi, razumevanja, poštovanja, rada, truda, ambiciozna. Hoću samo da ti se zahvalim na svemu tome, evo ovako javno, kroz YouTube. Hvala ti na svim tvojim divnim trenucima i hvala ti što smo podelili neke najlepše trenutke u životu zajedno. Nadam se da će ih bude još. Prvog trenutka kako smo se upoznali, imao sam osjećaj da nas je nekako Bog čudesno spojio i verovao sam tom osjećaju. Posle 4 godine mogu samo da kažem da je taj osjećaj bio u pravu, da je to skroz bilo sve tačno. Verujem da si ti poklon od Boga i to je nešto i najlepše što mi se dogodilo u životu. Eto. Ove 4 godine naučio sam puno stvari od tebe. Naučio sam kako je to da voliš nekog, bez obzira na njegove i vrline i mane. Dakle, prava ljubav. I mislim da si za ove 4 godine učinila od mene boljeg čoveka. 100 puta boljeg nego što sam ja bio pre tebe. U svakom smislu, i u emotivnom, i u smislu odgovornosti, i u smislu zrelosti. Dakle, načinila si stvarno, mislim da je zaista tebe Bog poslao. Jer vidim da kroz tebe, kroz jednu divnu, predivnu ženu, čini mene boljom osobom nego što sam bio. Hvala ti još jednom na svemu. Eto, nadam se da si posle ovog govora pustila malo neku suzu. Hvala ti dušo na svemu. Nadam se da ćemo da stavimo još dugo godina zajedno sve i eto, i hoću da se zahvalim i svim ljudima koji nas podržavaju, koji toliko lepe komentare pišu o nama. Hvala vam ljudi od srca. Hvala vam.